العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء كينيا دالتون أنبيوتا دين برسيفة كعلم فرماتا كان دو اف جنتا كان جيرو فمري غويتا kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alamaaf furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Ulama intenya akamittas geesse seenaa isaaniirraa dubbanna yoo yeroon nuuf geesse. Mootiin dhufaa dabraan bari isaan cunqursee akka diin hin barree hoggayyuu doorsise. Ulama inteenyaas yoom caljattee teeyse diin rabbii dandamuuf meeqaan lubbuu baase kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Akka abbaa ilmoo fi balaarra ittisu akka nama horiisaa bineensarraa tiisu diin kana qabatan bakka meeqa dheeysu. Nagaya diin kanaati waan isaan yaachisu haalli isaanirra turan waan nama bochisu. Rabbiin isaan hunda nuufaa qananiisu jannatul firdawsi keeysa sana cibsu. Ollaa nabii rabbii isaan haa qubsiisu kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Silatu wal faallaa hujii rabbii guddaa kun haqaaf gaggabaa kunis harkaa diidaa guyyumaan guyyatti ajaa'iba fidaa nama ajaa'ibaa hujii rabbii guddaa gariin mana firraa bahee diin barbaada kun ammoo diin dhaamsuuf hoggayyuu gadooda. Yoo diin kun mul'ate sammuutu hadooda gubbatti haa buutu kuduraan rabbii guddaa kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alamaaf furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alamaaf furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Dhaaltoota anbiyaa urjii dachii tanaa kan nu barsiifatan seera alaaf mana guyyaa akhiraatiif sinqeeffachuu qabna jechuun kan nuuf ibsan cinqii guyyaa sana. Ulamoota keenya kabajuudha qabna kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta. Mana isaanii owwaa diiniif lakkisanii biddeena furdaasan rabbumaaf dhiisanii godaansa jalqabaan sinqii qabatanii guyyaa guutuu keeysaa takkuma nyaatanii
yoom akka keenyatti nyaataan if cufanii ilmi barachuudhaaf itti yaaddaawanii biddeena kadhatan gandarra deemanii akkasitti fuula namaa dhaabbatanii diin keenya kana bar asin nuuf gayanii kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa tun dubbiin qacacaa tan nyaataaf dhugaatii wanni isaan dararee bar dhimma biraati moototaatu dhorke bar hunda qaraati akka diin hin barree biyya fi keessatti mirga ilmii dhaban dachii ifirratti hattuun hanna barte gaafa manna dhiifti hin baratan ja'an dachuma teenyatti akkasitti labsan bar murtii dhumaati murtiin isaaniitis akkana fakkaatti kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa ulamoonni keenya dhaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alama furmaataa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa ulamoonni keenya dhaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alama furmaataa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa ajajoonni hattuun walii qabamanii akka lubbuun hin teenye itti murteeysanii osoo ooleen bulin barlamsa baasanii ableedhaan kakalan nammee qaciibsanii khaanis hizbiirratti haadaan fannisanii garis jala deemuun qawween galaasanii dhiiga dhiira meeqaa bilaash taasisanii hanga dandayaniin ilmii diin dhaamsanii akka hin barsiifne ajaja baasanii kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa seenaa hunda keeysa kan hin dagatamne seenaa at seente diroos kan hin irraanfatamne seenaa hunda keeysa kan hin dagatamne seenaa at seente diroos kan hin irraanfatamne akka walii qabaman ajajatti kanne muslimootaan jee yoo dingatin dhiifne isiniin qaqalaa kaniin hin rahmanne nama kun diddamii ol qaqaleerra shanee nama kun diddamii ol qaqaleerra shanee dhiigni lafa yaa'e guddatee galaane tanarra dabran bar ulamaan hin laafne kanarra dabran bar ulamaan hin laafne kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa ulamoonni keenya dhaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alama furmaataa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa kan du'eef jannataa kan jiruuf umrii gooytaa ulamoonni keenya dhaltuun anbiyoota diin nu barsiifatan ka alama furmaataa
kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta ulamoonni keenya dhaaltuun anbiyoota diinnu barsiifatan ka alama furmaata kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta kan du'eef jannata kan jiruuf umrii gooyta